U Srbiji se Dan slovenske pismenosti i kulture tradicionalno proslavlja 24. maja, kao sećanje na dan kada su 863. godine, posle svečanosti u čast obnove Carigrada, svetitelji Ćirilo i Metodije krenuli na misionarski put među Slovene u Moravsku. Potom su njihovi učenici, Kliment i Naum, napravili ćirilicu koju danas koristimo. Sveta braća rođena su u Solunu, gde su kao i na jugu stare Srbije u 9. veku propovedali jevanđelje i prevodili crkvene knjige. Tvorci su ćirilične azbuke od 38 slova, koja po njima nosi naziv ćirilica. Sabornom molitvom u sabornom hramu Svetog Đorđa u prestolnom gradu cara Lazara Kruševljani su zablagodarili svetoj braći Kirilu i Metodiju, ravnoapostolnim, duhovnim svetionicima pismenosti i kulture, čuvarima hrišćanske prosvete, pravoslavne slovenske baštine i nacionalnog identiteta na putu kome Hristos daje smisao. Nacionalni i crkveni praznik, Dan slovenske pismenosti i kulture, čestitao je Kruševljanima i gledaocima televizije Kruševac, starešina Sabornog hrama u Kruševcu, protojerej Stavrofor Đorđe Milojković i uputio poziv mladima da negujemo ćirilicu. Crkva se Božija danas raduje jer u dvojici divnih Božjih ugodnika Svetoga Kirila i Metodija proslavljamo najpre veličinu i snagu Božje ljubavi, Božjega dara i blagoslova koji nam Gospod daje, ali i kroz njihovo žitije, kroz njihov život upoznajemo se sa velikom ljubavlju koju su oni imali prema samome Hristu i želju da dođu u narod slovenski i da kroz njega kao ravni apostolima pronesu reč evanđelja. To je prepoznato u ličnostima ove dvojice Božjih ugodnika i podignut je taj njihov praznik, njihovo praznovanje na dan koji stvarno ima jednu duboku suštinu i opismenjavanja našega naroda, uvođenja ćirilice kao pisma koje je pokazalo da slovenski narodi dobijaju na svome značaju u onome vremenu, a danas razvijeni kroz vreme koje je iza nas pokazujemo poštovanje i osjećaj prema onima koji su svoj trud i svoj život založili da bismo mi danas bili ovde gde jesmo i služili Gospodu u ovome liku i ovome obrazu kakvih danas jesmo. Čuvajte ćirilicu, vežbajte se u pisanju ćirilice, nema boljega pisma nego ćiriličnoga. Mi moramo da radimo na tome da se očuva naša nacionalnost, da se očuva naše pismo, da čuvamo ono što su naši sveti preci nama predali i da nastavljamo da prosleđujemo dalje. Od 2019. godine ovaj dan, inače crkveni praznik obeležen crvenim slovom u kalendaru Srpske pravoslavne crkve, ustanovljen je kao državni praznik koji se obeležava radno. Pokrovitelji slovenske i srpske pismenosti i kulture poštuju se i kao krsna slava brojnih srpskih domaćina i zaštitnici mnogih udruženja koja neguju srpsku kulturnu baštinu.